Hello again, my people. Welcome back. Mamapreneur podcast. Njye ndi Clarisse, your host. Ndi kumwe n'umushyitsi. Uri umushyitsi nubwo nagusuye iwawe. Okay. Thank you. A long time. Sir. Good. Hariya duherukana bijya? Zamani. Zamani kama kwa specific. Zamani. Yitwa Kevin. Akoreka mu ivuke uri umuntu w'umugabo ubundi. Thank you Clarisse, nubwo rwose mbitse umushitsi kandi musanzi wanjye. But thank you very much. Nibaza yuko niby'igiciro buriya twese ahantu tuba turi murashaka kubera umushitsi cyangwa se nawe umushitsi. But thank you very much. Currently in the umushitsi because this is your show that we that we love so much. Mamapreneur? Yes. Mamapreneur? Bishyira mu cyongereza Kevin. Mamapreneur, okay. Mamapreneur? Yeah. Okay, cool. Okay, thank you very much once again for visiting Kigali Universe. And I'm your guest to your show today. And as you're asking me to just do it in English. No. Navugaga uvuge in English. My name. Your name. Mamapreneur cyari Gifaransa. Preneur cyari Gifaransa. That's because I'm a francophone. Come on. Twigaga Well, my background I was in francophone. I was doing. Ko dutangiye show nge na Kevin. Nice guys. Turwanye. Sibyo byiza. Mamapreneur. Yes. Okay, fine. But even those who are bilingual, they can understand mamapreneur. Yes. Okay. Wena ndimo kugucanga marega ngewe ngubu nanagu. Okay, let's go. Thank you for hosting me in your show. Ikaribu cyane. Thank you very much. Bano banjye rero aho muri hose mu muhanda, mu gikoni, mu kazi kanyu cyangwa kabandi mwegereze agakawa kanyu akaji kanyu muze twiganire. Murimo gucelebrating iki mwebwe? Murimo gucelebrate ko ndi muri Kigali Universe, the best spot nabonye muri Kigali nyine. Ahantu haka idarapo ry'u Rwanda ninjoro. Which one? This one? Yeah. Yuri hasi Kigali Universe biri mu madarapo y'u Rwanda, right? Haro icaye bayita muri football pitch. Mini football pitch. Okay, reka tubinywere rero. Ni tubinywere. Welcome muri mini football pitch aho wahisemo gukora ikiganiro. Yes. But it's a good place. Our one of the favorite places. Yeah. By the way, this is a gift. Nahawe na Coach Gael. Iyi ni inzoga bita G69. Yeah, it's a London gin. Kugira ngo tuyosone neza, it's a London gin brewed in England. And to get we heading there all over the world. All over the world? Yeah, so it's not the first time you kujya muri America. It is already there. Gusa ndayigera muri America itarashira. Tuzaza kuguha location yaho uzajisanga muri America. Nakuza ngura ragenda yino. Thank you very much. Nyine nire mpamvu n'akakantu mukanya bari kuvangirimo wumve cocktail yako nimeze. Cocktail yako guys. Even just turi buvuga ngo twakora amakosa turi soba. Yeah, we're going to have it after. After? Yeah, sure. Ariko ndayibakundishije mbona abantu hano bayikunda. And coach yayinyofre arambwira ati go test it with your people. Sure. Ubabwira uti G69 irahari muri town muri Kigali Universe. Yeah. And thank you coach. Okay, pleasure. Anyway. Yeah. So reka rero twinjire mu kiganiro. Ndi Kigali nkuko mubibona. Naje muri vacances ariko ndavuga n'iki kindi nakora nk'umuntu uri muri vacances. Ndavuga nk'umuntu mu event planner. Ni yahe ma venue nasura muri Kigali ashobora kuba ameze neza, ashobora kuba yaba yujuje ibisabwa, ashobora kuba ya hostinga show ziri ku yindi level. Sanga Kigali Universe iri muri one of them. Okay. It's the best. And ngira amahirwe yo kuba nziranye na Kevin twariganye. Niganye nawe. Nagushaje mu muri. You're my junior. Yego. Junior n'izina ryanjye riri back in India. I was a senior. Kevin senior, yes. Okay. Uyu ni umusenior. Namusanze muri Kigali Universe, you are marketing director. Yeah. Ni ushinzwe marketing hano. Ndaseze. Siko mbona ukora byinshi. Erega iyo wikorera ntabwo winuba. So
mu bintu nkora harimo kuba nteza imbere gukundisha abantu ino venue cyangwa se multi-purpose sport complex ya Kigali Universe. So I was in different marketing field until our CEO and investor coach Gael came to gather all the geniuses. Abunda kunda kunyita our marketing genius, which I appreciate so much. So dufite teams zigiye zitandukanye, hari global event director ariwe Kenny Mugarura, nagarukamo na Calvin ariwe operations and finance or business zose za coach all over the world. Ndumva ngo naho turi buhagere. So Kigali Universe is among the ones which you can say ziri pioneer projects yakoze mu Rwanda, ariko n'izindi zishamikiyeho. When we get time we're going to talk about it, ariko the main muri kino kiganiro ni Kigali Universe. So Kigali Universe was once an idea, then it became it was born. It was an idea and dreams, and it was born, and now we are 1 year old. Thank you for visiting us. Thank you very much. Yeah, actually, we were open last year, and so far in September. So it's been 1 year and some few months, and we've been operating, hosting different activities that we're gonna talk about on kino kiganiro kugira ngo aho muri hose everywhere in the world kugira ngo tubashe kubasobanurira what are the achievements, where we started from, and where we are today, and all those kind of details. Kibivuga iyo nza kuba mfite coach hano nari mfite utubazo nka tubiri ndi bumubaze, ako coach niba mbona wazamaye n'ikiganiro ko nanjye ndanahita mbumukira. Reka muvugire currently ntabwo yakikwima, ariko ko afite different schedules, ariko I promise you on your way back rwose uzakibona. Uravuze ngo uri na personal uzikarandiriye uko nguko rwose uko nguko bivuze. Okay, nari kumubaza, reka noneho nkubaza ikibazo nari kumubaza. Nari ngiye kumubaza baramuvuga ngo ni umuyanga rich, umukire w'umwana ni mukuru nyine, wenda bakompara n'abandi bakize bakareba imyaka bwati ngo ni umukire w'umwana muri town, right? So bisaba gutekereza cyane cyangwa se kugira vision idasanzwe. Icya kabiri yari mu diaspora wamanutse, twese niho tuba ariko ntabwo twamanutse. Nari ngiye kumubaza niki cyamumaze ubwoba akiri muto, akavuga ngo njyewe ngiye kwinjira muri business. Icya kabiri ndamanutse ngiye kubikora kuri terrain yo mu rugo. Hari ababitinya, hari abatazi uko bikorwa gute, niziye challenge, niziye benefit. Kuko ngiye cyo mbona the outcome is amazing. I'm so proud kuba nicaye hano muri Kigali Universe, the head, the CEO, the everything ari umuntu nzi nabonye gutya turi kuri ubwana bwe ntago na kinjiramo cyane, ariko tuziranye so far 20 years back, because coach twahuye turi muri myaka 19 twinjira muri 20. The time twari turi back in school, back in college in India. He was a dreamer from the young age. Inzozi zo kuba uwo ari we right now zatangiye akiri young, kumva kubiko twahuye turi mu myaka 19 20 tubana. We could move around, and we could move different places. Back in India tukareba ama shopping malls ari very heavy big, tukabona ibintu tutigeze tubona mu Rwanda. Tuza kugirirwa amahirwe yo kuba n'Imana yaradutije n'ubwenge bwo kubigumana mu mutwe nitubyibagirwe. Sibyo rata. So rero buriya baravuga ngo akanyoni kagurutse nikamenya bweze katagurutse. Ariko rero bashije kuguruka ukagira ntibagirwe, kuko akenshi tuboherezwa kwiga kugira ngo twige tuzane. So twagira ubuntu bwo kwiga tukanahazana.
nowe mu kuzinaha ahita agira n'amahirwe yo kugera muri Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye agenda akura y'ubwenge ndumva first investment yiwe yaratangiye muri Amerika yego hanyuma indi investment yiwe ya kabiri ni muri mother country cyangwa se mu gihugu cye cy'amavuko ari cy'u Rwanda yego so Kigali Universe niyo yahise atekereza nyuma y'iyo myaka yose yabaye muri Amerika aravuga ati reka nkurikize u Rwanda so nibaza yuko bisaba gukunda igihugu yego uzaba gukunda igihugu ugakunda aho uturuka kuko iyo ugiye kureba nk'abakozi Kigali Universe ifite igabanya icyo bita cyangwa itanga akazi tubashije kuza dutanga akazi kandi tubona yuko binakenewe muri kino gihe iyo nk'abadiaspora muje mukinvestinga muri kino gihugu muba murwanyije poverty cyangwa se ubukene mugaha the youngsters cyangwa se those qualified individuals mukaba opportunity yo kugira gute yo kuza gukorana namwe kandi turabifuriza mwese. Thank you. Abadiaspora mujya mugira ubwoba bwo kwinvestisa hano cyangwa mutazi ukuntu mwabigenza kugira ngo mwinvestise i Kigali jewe nahigereye icyo ndi kubura n'amafaranga ariko ngiye kujya kuyahiga sibyo weme mu mukusanye this is amazing guys. Kigali Universe ni ahantu biri mu bwiza nyaburanga ikiraro kiri hariya nafashe utuvideo tumwe na tumwe ndaza kutunyuzamo murebe ukuntu hasa n'ukuri arya mbwira mufite n'izihe service hano babwire ko ngiye nshaka kubicamo Kigali Universe wundi from the beginning yari na sports complex kuko tugiramo ikibuga cy'umupira mini football pitch iyi twicayemo ni mini ariko ikaba na multi-purpose area kuko ni naho dukoreramo ibitaramo winyebutsa yasho y'amaforisa na mbere y'amaforisa hari Joshua natwe twuzuza mini foot bon hano approximately iyo habayemo show hajyamo abantu hagati y'Icyatanu n'ibihumbi 2. Okay. Noneho service tugira yindi tugira bar resto tukagira ikibuga 3-on-3 ya basketball tukagira bowling tukagira arcade area for kids and different games noneho tukagira coffee shop kids corner for ice cream and popcorns and all those stuff and chips and all tukagira mufite muri popcorn on the other side behind harimo na mujyamo movie theater tugiramo na movie theater kutanjyanyemo mukanya turajyamo ahubwo kugira ngo nawe ndebe movie ntabwo ari movie theater such it's a 5D experience haba harimo different movements snowing kumwe n'amazi all those activities zirimo and on our website www.kigaliuniverse.com byose birimo detailed so nibyo ntabasha kuvuga biri byose biriho all the shows zose ziri kuri all social media platforms but twihutishije it's a multi-purpose complex aho buri muntu wese yisanga hano haberamo n'ubukwe ubukwe turabuteganya ariko hamaze kuberamo amasengesho hamaze kuberamo sports event hamaze kuberamo concerts hamaze kuberamo team buildings of a company, staff parties. We have been hosting different NGO, private sector companies, individuals, and mumisi isanzwe rwose uraza ukinjira even though waba udakunda sports uraza ukinjoyinga abasportif barimo barakina and navuga ko hano ni anti-stress n'ahantu kuruhura siko bavuga mu Kinyarwanda ni gahuza miryango itari primus oya hahuza abantu ariko nanone wanahaza ukaruhuka kuyibona activities ziberamo ziraruhura ni recreation center and ubundi abapsikologe barakubwira ati jya ugenda ahantu hari abantu kugira ngo uruhuke mutwe so hano hantu ni mberabyombi rati wow mwabyumvise tekereza kuba dufite akantu kameze gutya mumbwire ahandi hantu hari bowling mu Rwanda harahari tuba naho pe tuba naho bowling yacu nakasa ahandi hari arcade area rero buriya
sinajya gupromotinga business z'abandi bantu ariko arcade yacu irarenze kuko ifitemo imikino various games twanapugradinze cyangwa se twongeye muri indi mikino y'abana from 3 years old and onwards. Hano n'abana mufitemo na section y'abana y'imyaka 3. Exactly. Yo, nibwo abana banjye bazinjira ubuntu. Nanjye rwose njyamo imyaka 70 nkajyamo so guhera ku myaka 3 kuzamura. Ibiciro baza kubireba kuri website. Ibiciro babira kuri website ariko uretse ko abenshi bamaze no kumenyera kuko urebye ijanisha y'abantu badusura ku kwezi bararenga 4,000. Wow. Nta n'icyabaye. Oh my god. Ugiye kureba kuri head counts numbers tugira bararenga 4,000. Nice. Badusura. Ariko vraiment nakubwira yuko urugendo ruracyakomeza. Urabona kweretse indi phase 2 tugiye kubaka harimo gym, sauna, spa, massage and a co-working space. Yes. And where we are thinking about your co-working space yanahinduka AI hub. Kuko turabona aho ibintu bigenda byerekeza. Umureta mushyiramo na podcast room. Podcast room cyangwa se tujye tukujyana ukorane na coach mu ba VIP TV. Sibyo oya. No. Nyene ikiganiro mu mpeno na VIP TV en collaboration. Ibyo ni ibintu by'ibidanje twagutamo rwose nta problem kuko ni ibintu byacu byo kuva kera cyane. Yeah. Nice. So guys, sinzi ikintu nababwira uyu munsi nashaka gufata akavlog gato ariko murabona ko dusa dukora nk'ikiganiro kirekire renze ko ndi bubereke gusa ko nishimye nakunze nkurikije ukuntu hasa wagira ngo nta challenge bagira nize challenge Kigali Universe igira muri Kigali. Challenge rero twebwe ziduhindukira nka opportunity kuko nk'abantu bubatse ibintu twaje tuzi yuko nkuko nabikubwiye ari a sports complex ariko byagiye bibyara ibindi twagiye kwisanga dusanga turi one of the best venue muri Kigali mbera byombi kuko nabikubwiye tubona kuko buri wese twamuhaye karibu aravuga ati nyamara hano habera bino tukabikora rimwe tukabona bibaye kasa mutwe challenge rero mu byukuri iyo cheers kasa mutwe thank you very much nakasa mutwe muri Kigali. The challenge iyo ubonye nk'abantu benshi utexpectingaga of course it's not a challenge, it's a blessing. Hazamo kuvunikamo gakeya ariko akazamo no kwiga. Yego. Ni mpamvu muri uko kwiga kose kwa challenge twagiye tugira ariko byagiye bitubyarira kwaguka. So the challenges are there. Kuvunika which I do believe tugira na session na coach Gael akatubwira ko muri Amerika namwe mu mutaryamye so kuvunika ni ngombwa. Kuvunika ni ngombwa kuko bituma uleveling up cyangwa ukura. So kuryama ntabwo byo twemerewe ahubwo kuvunika bidushyira ku indi level and kuvunika nizo challenge zonyine tugira cyangwa se kunanirwa ariko buri iyo wananiwe next ni ukuruhura umubiri ariko nkuko nabasobanuriye ni sports place turaza tugakina football kubera ko mwakoze ikora ko twakoze urakoze cyane challenges rero wakoze challenge wakoze ukavunika ukinjiza ibari bidanje muraninjiza waduze imibare rero kubera ko nari kumwe na finance reka bonza gukiganira na finance ko ndinjiza ubwenge numva buri wese nzaguha ikiganiro na departement ariko yanjye ngiye cyonzi cyose za marketing turinjiza pe turinjiza pe natwe turabambere muri Kigali we have the best of the venues so of course we do make sales, we do make money. Nice. Wabwira iki mu diaspora nona ufite na cash ureke ngewe ugiye kuyahiga ngo ngaruke watinye kuza ku investisa mu Rwanda? Bon, njye navuga ko twese turi nk'aba diaspora niba we happened kwiga hanze tugataha hanyuma tukinvestinga so ndimo nabivugira on the side of our CEO coach Gael niwe navuga ko ari example nziza
and ourselves twabashije kujya kwiga tukagaruka tugakora muri different areas, either private sector cyangwa se n'abagenzi banjye nshimira bari muri government, we are actually who are doing a very good impact to the economy of the country. So nibaza yuko umudiaspora currently ufite amafaranga uri out there ushaka kugaruka cyangwa utaha akinvestinga, musigaye mubona izi events zorganizing na RDB cyangwa se RCB cyangwa se the government of Rwanda zishishikariza abanyarwanda kuva muri comfort zone bakaza bakinvesting. It has worked out. Barebere kuri izo example bahereye kuri iyi ngiyi CEO and coach Gael yagendeyeho birakora. Birakora. Give it a try, give us some few visits. Ushobora kuri muri sector ya agriculture, ushobora kuri muri sector ya let's say entertainment nk'iyo turimo and business zigiye zitandukanye, kuko ntabwo yinvestinze only muri Kigali Universe, kuko yinvestinze no muri sports, ariyo equipe dufite ya UGB United Generation Basketball, and twinvestinga muri 155 music label. Ese we wanza ne Bruce Melody akamasho Bruce Melody se ko abaza nagahiruka muri Amerika sinibuka neza, ngo byasaba ko muzanira Kenny the boss of 155 kuri serie buhita nkubita departement ne hano nyine ni departement ntabwo ngiye nshobora kubwira ibintu ntazi hari umuntu bishinzwe. Kenny rero ni ushinzwe 155 and akaba na vice president wa UGB and akongera agaruka akaba hano na global event director. Iyo mvuga global kuko ni nawe ujyana nabo in different corner of the world, akongera agaruka hano akahimpowering my events. So nibaza yuko ngarutse kuri investment side nabo nibatinyuke kandi uinvestinga mu kintu ukunda. So think, come, visit. Mu Rwanda harimo abantu bazi ubwenge. Visit Rwanda. Hanyuma if you wanna come and meet those who can give you the area of expertise, ibyo ukunda babikwenterese, ukore icyo bita ngo ground visit cyangwa se market research, hanyuma urebe ibikunda. Give it a try. Try and fail, but don't fail to try. Kuko ndabizi neza yuko iyo ugerageje rimwe kabiri gatatu, failure is not end of the world. So trying rimwe ka failinga and you wake up, you're learning. So until you reach to your goal. Nize business nk'umuntu wowe uri hano ngo wabwira umuntu ati mu Rwanda bino biri kugenda muri iyi minsi ko wenda next year bizaba byarahindutse cyangwa last year gihe twaherukaga ntabwo aribyo byari bigezweho nk'ubu kano kanya n'iki wa advice wa yakwinjiramo nk'abantu mwe rero ibintu bya business ndabyumva pe ndabyumva, ariko impamvu ngaruka ngo investinga mu byo ukunda nuko ibyo ukunda unabibamo. Ariko ku investing ikintu ukacyitaza sinibaza kubikora. Harimo areas investments zitandukanye that I can list up, ariko twamara umunsi twicaye hano bambwira nk'eshatu gusa. Nk'eshatu you can think of maybe real estate. Real estate barayivuga kandi impamvu ya real estate nibaza yuko u Rwanda rwabaye hub y'ubukerarugendo kandi ubukerarugendo bw'ubucuruzi. Mukerarugendo araza aje gusura ingagi akarara ahantu heza akahakunda akabona ahitaruye haho yahagura. It is happening as we speak. It's happening as we speak. Ngo ni real estate niyo ya mbere ariyo mwita ashaka gutransformingamo Airbnb. Kandi nibaza yuko n'amahoteli agenda avuka mu Rwanda mugenda muyabona uko imyaka igenda igira, so izo hoteli ntabwo ziba empty. So you can think of a motel, you can think of a boutique hotel, you can think of apartment, you can think of Airbnb, small and big. Hose byakunda. Secondly, nkunda nsanzwe ubuhinzi n'ubworozi. Cyane njye nikunda agriculture pe. Ubu tuvugana ufite ingurube. Kuko nkano ingurube ni nagarivuga. Ingurube ndashaka kwenda kuzabikora in a large scale. Buryo wagira butcher kind of and exports. Ariko njyewe mvuze personally Kigali Universe right now niba abakiriya bacu bakunda inkoko kandi inkoko nakubwiye ko ari chicken farming
tukaba nyuma y'inkoko bashobora kurya bakabarisha ifiriti yego cyangwa ifi yego ibintu byose ni agriculture related and farming turabagurira uravuze ngo uhita uhinga ibirayi by'amafiriti ukabizana hano inkoko ukayirisha ifiriti ariko hari n'igihe ujijisha inkoko ukayirisha ifi iyo ubishatse wirisha icyo ushaka so urumva rero hoteli ziteza imbere agribusiness kuko abantu binjiye muri hoteli bakenera kurya so I do believe yuko izo sector ebyiri ngewe ndazizi neza yuko zirakorana on a daily basis nizo nzi mfitiye navuga ni ubuhamya so I do believe if you think on those two areas it can work better or it can work best if you give it a try and you give it time and you make a research you can start small and you grow so please give it a try izo ni ebyiri iya gatatu se muka byara mwenda kubiri iya gatatu think about online business abantu muri iki gihe ntibashaka kuvunika nta n'umuntu ubikeneye nuko byanze nyine muri iki gihe abantu ntibashaka kuvunika nimba kuri muribuka ko Uber nimvuga abantu muri Amerika habanje Uber ubasigari Uber Eats natwe twabanje ari ama supermarket agiye atandukanye ntabashije kuvuga ariko agatagarukamo ibageza mu rugo bitavuba vuba so if you see the growth of home delivery nko mu Rwanda hari a couple of companies so nibaza yuko delivering services product and services can be the third business na advising abantu which is the really growing business kwegereza service umuturage atavunitse so ni ibyo ngibyo nabasha kuvuga kugira ngo ntibihagije izo ngizo ni danje nanjye mbona ni yanjye se nanirwa guhinga ibirayi ntabwo ibintu ni ibintu by'ibidanje ikirayi ubungubu ni imari inyanya ariko to be honest byo nta munyarwanda ushobora kurya amata y'isosi sibyo so think of abantu bashonje baragukubita urya isosi buri munsi buriya nta gasupu nta buzima bazagutega shawutasi wow Kevin twakomeza tukavuga ariko kugira kino kiganiro kugira ngo kiryohe baze no kureba ukuntu Kigali Universe dusoreze hano nzagaruke mu zindi department no problems kandi I'm so honored kuba ndi hano nicaye mu hano muri Kigali Universe mwakoze kunyakira thank you very much come back again nzagaruka cyangwa n'abakunzi bawe turabashimiye cyane this Kigali Universe ese wabwira iki wavuga n'abakunzi banjye abakunzi rero bawe nawe nibo badanje cyane buriya umuntu akoze ibintu akagira amushyigikira ni ibintu by'agaciro cyane abakunzi bawe abapreneur please keep following Clarisse and she's really doing an amazing job I've been following her for a couple of months that she started this channel so nukuri akora ibintu bidanje kandi ndibaza yuko nawe mufite gutera imbere so from abakunzi ba Kigali Universe ba following abakozi ba Kigali Universe abakozi ba Kigali Universe ni mu following umupreneur kandi mu by'ukuri yatangiye ari kuri YouTube ariko buriya arimo ariga n'ubwenge sibyo wangaha arasevinga nyuma z'ibindi kino kiganiro ngira arebemo agaruka investing so ni mu followinga niko Imana ni nkaho baramupushinze kugira ngo agaruke investing kandi azabaha akazi kubabona rero twize mu Buhinde shout out abantu bize mu Buhinde bose turabasubiza cyane bagufollowinge ndetse na community yawe y'abanyarwanda mubona muri Amerika ndayishuje everywhere mukomeze mumushyigikire I've been seeing her vlogs and ibiganiro kuri YouTube which is impactful to abamama ndetse n'aba muri gender y'abagore most of the time papa bafite icyo batanga inspiration like you urareka babyicinde kimwe kugira ngo mite ngera ku mama preneur muri console business zose z'abadamu cyangwa abagore mu Rwanda banki iyo mugiye gusaba amafaranga ndabizi
ndabizi aba mama preneur mwese batanga loan zitagira interest. No, zigira interest ariko uburyo bazitangamo ntabwo bagorana nk'ukuntu bagora izindi gender indi gender itari abamama kuko barashaka ko umumama atera imbere kandi iyo uteje imbere umugore uteje imbere igihugu nibyo pe uteje imbere umuryango ndetse n'igihugu. So abamama preneur bose gukurikira babyumve neza yuko mu Rwanda, let me emphasize mu Rwanda you are most welcome. Muzaze mubaze mu banks batanga amaloni batabagoye. So there is no need yo gutinda. Come and look for information mu bank hano cyangwa bandikire baba bafite ama platforms hanyuma babahe businesses n'ibisabwa kugira ngo ubashe kwinvestinga ndetse no gutanga loan yo kugira ngo uteye kwinjectinga no growing capital growing great. So aba mama muri hano muri Kigali mu ntara zose actually z'u Rwanda mwabyumvise niba ukeneye help kubijyanye n'amabanke umvise ko byorohejwe approaching cyangwa wegera bakwegereye bagufashe and abari muri diaspora namwe mwabyumvise ngiye nari ndimo nsaba uruhushya umugabo twashakanye mbe niba yanyemerera kuza i Kigali nk'ubwo barumpaye nkaza nkayabura amafaranga se oya nyine banki yanyuma oya ntabwo yakwima none n'iminsi usigaranye hano ushaka kuva hano bibashije kugira ngo ujyane amakorere concrete imana ishimwe underground hanyuma ugende rwose usure baguhe n'izo full details into documents hanyuma ugende rwose ubwire umugabo wawe ushyigikire ujye usimbuka urebe business zawe reka ntabwo ari ngombwa ngo mugume iteka ryose uri investinga reka tuba twaragiye guhaha uhashyize gakunda wataha exactly rwose. So thank you so much. Thank you too Clarisse kuri advice zose. Pleasure. Thank you. Hanyuma namwe aho muri hose bye mwakoze subscribe share with your friends and family kugira ngo is information ubonye utazihererana n'abandi zizabagereho. Thank you very much.